Zamisli, hleb košta 66 dinara, a mi ga plaćamo 105. Odakle ta razlika? Tu uskaču termini zarada, marža, rabat. Vučić je najavio ograničenje marži u pojedinim lancima, zbog čega bi oko 3000 proizvoda trebalo da bude jeftinije nego sad. Od sapuna i pelena do pirinča, grickalica, voća i mleka. Ne možeš da prevariš državu više. Ne postoji način. Ok, ali kako? Tako što će marže ograničiti na 20, a komercijalni rabat na najviše 10%. Ok, ali šta su uopšte marže i rabati? Najjednostavnije, marža je razlika između nabavne i prodajne cene jednog proizvoda. Ali nije cijela marža zapravo i zarada trgovca. Iz nje se plaćaju troškovi, zakup, radnici, transport, reklame. Tek kada se to odbije, ostaje profit. Isto važi i za rabat, što je neka vrsta popusta koju proizvođač daje trgovcu na recimo količinu. Na taj način, kako pokazuje Vučićeva računica, od hleba koji košta 105 dinara, proizvođaču ostane samo oko 47. Država uzima oko 10 dinara kroz PDV, a ostatak ode na rabat i marže koji uključuju i profit trgovca. Imaš 100 drama na litru 7 dana. Kako ne možeš da razumeš? Ograničene marže će se, kako je naveo Vučić, odnositi na 24 trgovinska lanca. Ove mere neće uticati na manje prodavnice jer, kako kaže, ne bi mogle da izdrže konkurenciju. Da li sve ovo znači da će nam nabavka biti jeftinija? Pa i ne baš. Ekonomisti procenjuju da postoje bar dva problema. Trgovci mogu da nađu način da nadoknade profit. Na primjer, druge proizvode bismo mogli da plaćamo skuplje. Pored toga, ove mere ne mogu da se sprovode na duže staze, samim tim su kratkotrajne. Pišite nam u komentarima šta vi mislite.